vai phê tông xuống là nồng trôi xa nghiêng là nồng trôi xa nghiêng chin bep lening te laum hi gam dang chan chin le wak thil kul hi tiu o China in US khel in Europe trading partner anei lin zota hi BBC News website in atak la dan in China in US khel in Europe trading partner anei lin zota ti in atak langa hi Khovel kama hausa pani economic lama sang zuting din mun ki chuwa nasataka panla United States le China te hi khovel in tu din muna chu ate ka to pen a hi mithiam ten US din mun hi lamchum chuma China hin hung khel to ding a hi ti alagen u chu dik to zel ding hi in akilang a hi tu din muna China hin United States chu Europe gam te trading partner chungchanga hung khel in adin mun ahung sang zota hi in BBC chun atak langa hi EU biggest trading partner chu China ti in ahung tak lang ta hi Europe te to trading partner chungchanga hin kumlim ta 2020 akhan China hin US hi hung khel to in ji kumlim ta akisum don tu naw adin mun atak na chun China le EU hi $709 billion ahin US le EU kisum don tu na chu $671 billion ahi COVID-19 pandemic na sataka China in athok nung in China's economy chu all in akisim hoi to zela tu din mun hi apangai hung hi to dinga China economy kilum let to dan ahin EU goods le fuels te chu China hin na satak in alalut a ji chun pandemic jiga athokna ma bele beliam te chu tum dam sak in China hi aki recovery hat kholo ta hi China hin kumchi ta 2020 akhan khovel kam economy khanna nei sang pen le hoi pen a hi ti gold din mun adin thena jek te la ka khat chu European cars le luxury goods alak lut jek a hi ji a hi jinglai a hin Europe gam te hin pandemic jek akhan medical equipment poimona sang tak anei u ji chu China patin achalut a hi ji mai ban achun China apat hin electronics thil achalut bok a hi Eurostat the EU statistical office chun kum 2020 akhan EU chu China main partner a hi ti thule ji hin apoi mo thil chok lut le 5.6% in asupung a thot dolam le 2.2% in apung hi in atak lang hi ti in BBC News un again a hi January 2021 a China's official data publish le EU statistical office data taklat le akibang a China le EU kisum don tu na hi 5.3% in ning kumsang akhan apung hi in atak lang a hi Eurostat figure in sekpat ni masa atak lat na akhan EU trade deficit le China trade deficit na hi $199 billion apat $219 billion akhang len hi in atak lang a hi EU gambika kele US te EU largest export market trade a hi now statistic achun akik nem hi in atak langa company te kisum don tu na apat US in alak lut akik nem na hi 13.2% le apik do akik nem na hi 8.2% a hi thu data agency chun atak lang a hi kum 2020 lem ta US le EU trade volume chu $671 billion a hi amasa kumsang akik nem na hi $746 billion a hi bok a hi US President ZAW Biden a hi ding in EU to trade akinei tu naw hi khat vei thu a siam phat chi hi lo ding a hi ji a hi jinglai a chun
EU le China economic khan le na dinga akisum don tu na hu thu zo dik dinga malak zela hi bok a hi EU company ti a dinga Chinese market chu hoi zik a hi tu go la hi achi zela hi chun khovel hi China thuno ya hung kun puna ti ku man ki gen ngam talawa hi itu icha teu hin English hi talawin Chinese pa hung zil zamai ta thei a hi Argentine bep lening telawum hi China debt trap policy Kenya in China leiba na sa new generation in adik seng dim China gam khang lin zel gam hak sa zo Asia le Africa countries ti vela debt trap policy hi amang na sa wa hi et saknan Bangladesh port Pakistan infrastructure road and transportation akithu pina vela asum abadu atit lo a hi chun seaport le dang kumsom ku le ku sung mat sak dinga kilem sin na anei pi a hi Paris Club of Creditor le Informal Group of Creditor 10 tigul de wahin June 2021 ting a khan debt service suspension $300 million chu neya ki hole mo hi African nation te hin project standard gauge railways Beijing bill apat in leiba anei wa hi Export to Import Bank of China taklatan in Kenya hin $1.48 billion loan ding anei o Jisum hi capital Nairobi to town of Nevasa in the Central Rift Valley kikal kikom matu na dinga apado a hi adil thakit o hin chu Kenya in aleiba hi kumguk sum adit o ahin la adit zo thelo jikun hi thim na in thaguk sung China hin asuk saw pi kin o hi ji chu June 2021 tum hi aleiba zo siu adit zo na dingu tina hi Kenyan Finance Ministry in ahun taka adit zo thelo a hi le tigul a hin hi thim na dot kit ago wa hi Kenya's National Treasury Secretary Okur Yatani chun tua aleibau hi peloading in limten ma leo President Uhuru Kenyatta's government hin future generation 10 China apat asum bat hi adit thelo a hi le chu China apat sum tamzo abat beze lungai ding a hi National Treasury's loan register taklat dan in Nairobi hin July 21 2035 ha aleiba zo siu hi adit zoman lo ole apung chu 10% hiding a hi benchmark London Interbank offer rate sangin 3% in atam chata a hi jibep chule hilo in Economic and Technical Cooperation hin 50 million yuan loan chu April apat hin adit pat ngai ding a hi Nairobi's electricity network upgrade na dinga abat 660 million un loan alak chu September apat adit pat ngai bok ding a hi World Bank debtor reporting system taklat dan in Kenya hin June thatopa $499 million api ngai ding hinalai a hi Kenya hin China leiba hi nasatak in aba hi luhai pi tai le